الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي كربا فوي المال والبنون زينة الحياة الدنيا مدلا دارنكي دنيوي حياتك زينة تركمه إهن آياتك الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي كربا فوي إنما أموالكم وأولادكم فتنة هم كشورون تيابامي هنگ مدلا تيابامي هنگ دارنكي تيابامي هنبا فتنة كان كشوره آده مي de ayen algon men jama qurani kihnebba algon men gamil nafs taka sual kollama mudala darinnaki algon men na zinati kam gawani kihne adi mudala darinnaki algon men na fitna kawani kihne adi furtam ayatu ga ewa wahaka algon men emmenna wes war saaf kon enge ei mudala darinnaki algon menge mi dunevi hayatuge emme bodu en hingama jehun faqiru halat tahammal kuramunda mi hunna nuwata darani veriya fawa mi hunna mudaluge muhimmukan ihsas begende adi daringe ni'matum mahrum wegen fawa mistakunna daringe mi ni'matiki ki ha bodu ni'matekan ihsas wana ehnekam ku suwala ki lobete akhunna aftunne e mudala darinnaki fitna ekawani kihnebba هذا ميكموجا جواب الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وجا إهين آية قالون من نور الصريحة وتجا دبافة إكم بيان كرب الله سبحانه وتعالى وحي كرباني يا أيها الذين آمنوا أي إيمان وجميستكن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تيابامي هنجا دارنا تيابامي هنجا مدى الله سبحانه وتعالى ذكر تيابامي هنجا كبا كوريا نديشه ege maniki Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurumun mi dekanta tiyabami hun ekkiba koriya nudeshe ade algon men visna la algon men warag ginan dimawa halatekan enge mi halataki mudala hedi nuwata wiyafari ge terega miule ulumuge sababun nuwata darinna hedi daringe kankamuga mashghul ve ulenjehumuge sababun warag ginafar Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikrun algon men ekkiba wegen ebade ege emme ginayin algon men emme bodan dimawa halataki koba namadu Allah subhanahu wa ta'ala kirti Qur'an ga wahi korawani wa aqimis salata li dhikri tiyabami hun timang Allah subhanahu wa ta'ala ga matin handuma kurmattaka namadu qaim kurashe ehne kamaku mudala daringe kankam ga algon men wara gina faharu ulenje humuga sabun namadu ege wagutu ga ada kurman huraseligende nuwata namadu wagutu faskurevemunde gos den anna namadege wagutu wannan wara kari wande ehem bima enga ayetega e mudala darinnaki zeenathekkamuga wahi korevviru anen ayetuga e fitna ekkan algon mennam yotti bayan ko devwafa adi emme fahum midennevi ayetuga e mudala darinnaki algon menna fitna ekka wa goi wa sababu Allah subhanahu wa ta'ala algon menna bayan ko defa miwani ehma mi ayatakon ibran hasil kora baikamuga algon men wang e bajehe dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ki mudala daringe sababun Allah ge dhikrun ekkibawa mihunge terega nulevun subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik